Kadon na present jeng try, kadon ke jing ada, kadon jing kerku, ulah songia ya kata nama lalong man kasngi. Man kapor. Jadi nomor kata ki kepelalong man kapor kelalong no rutin. Haba kelalong ke rutin kapelong ibing ngia no. Rapid bahaya lah dia, cek bahaya lah dia. Hakapor himani ningkong yutrai, pidara bahai kiti juki, menjudan kampan ong mano kakti jumpi kelak kener. Menjudan ban ong mano baniam, hakapor pila ayam hi, hakapor pi worship yutrai. Menjudan ban ong mano ipiro bandwai, kaman sim jumpi pila akwa bandwai, benta pate hap siapen bor bande iki kiro Jerusalem. Hakap presence yang trai. Teng lah that ban yang ru na jaka syong ban mani yutrai. Teng lah that ru ban pulik tin jong blai. Teng lah songia brong de jeseng ta sulit kelit na marolai ong ta sulit kelit na. Along kumta de. Kam de isu da kata ke iki badi na du ko donot ha ko por ko basdak ningkong. Ba ban iet you try jom da ka donot baro. Da ka ban sim jom baro. Temta si ngine pet ya kan ke jing hikai. Na ka tien ke jong blai bang ko ban hikai happening ke jingi. Berkata ka di na gospel jing Lukas lang masip ho. Ha ka dekat ka ba arpusan. Gospel jing Lukas lang masip ho ka dekat ka ba arpusan ter. Angget pila ji sngo sepang ka ni babun ba aru kilayalap babun ba aru kilahikai. Nakani ka Parsi ka bang sepang ni Samaria baba. But nganget pila ju sngo, but pila jutip ru sepang ni mano bade. Bai kata ka di ka Parsi sepang ka ban le bha. Maru Jisu dah hikai ya kani, but ladon ru kan bu Jisu dah ai nuksa sepang uta obriu, bangara banong belasa. You know hakinong tu sa luti, la sa pen mensau. But kum tau lolong hadu kum bayap, but lak tau layat ki mau kita orang ba ling do, ulayat ki tau lebi. Bat kumjuru hakata po laya unong Samaria. Bat dehang ta kan ba wala yoi ba utau nong Samaria wala ai ke jing sumar. Yau tau briu bla sitam, tau briu bla sapen mensau. Bat hakadi ka Parsi sepang ni Samaria babha. Bat kani ngala banong kadi ki ba ka perthai boro ka wer ka tip bhai kan ye. Wat hapdeng jong ki bamnget. Wat hapdeng jong kita kibadan hakawai ke jinget. Kijupunan kam ya kan ye. Habala yoi yano bala julia bha nela julia isnai kidan ki jaka hakani ka ri ke jongi lani wat sapareng do haka jaka jonga ambulance ki tho no the good samaritans mo ki jutho no gumta but bali ki ai gumta the good samaritans kadao namar ba layo I hakani ka Parsi bala dan manor mono bale bha kidan kitei ki bayo I ki khimsim lale bha hari dan uta away balele bha tadi nomor kata ki ai ya kata ka good Samaritans mo nani tau nong Samaria ubah wat la ka Parsi ka de sipang nong Samaria babha hari mata kasi ko ban pin ep ba pin pet na ka way pat ke angle ya kan ka jing hikai lani ya kan ka Parsi nomor nginam pet da kata ka khmat ka boong ban le bha ya ki we nginam pet da kata ka khmat ba ki we kin le bha yangi but lani ban yarap yangi hapo jong ka jing ka jing jinjar hari nga kwa ban pini pi da ka way pat ke angle ka badai sepang ka ni ka Parsi. But kadan sibon ba ki baburi bangidan kam bantip dan sibon ba kita ki bori bangidan kam ban yo jing sai. But kan yarap sibon ba yang i way pi way ha bangi pet ya kani ka jing hikai ha kani ka janmit. Mo ti ngine puli ha kani ka por nandu ka dekat ka ba arpusan ka ong komni ka tien ka jong blai ka dekat ka ba arpusan. Way riusat. Ulai yeng bat ulat tenju yo udong kuno hikai ngan le ayu bangan yo ay kajingim bam jukut. Uti ulaong hau, latho ayu ha ka hukum. Wang latho ayu ha ka hukum. Nang ta de kumno mepuli. Uti ulay yathu barulong. Ban iet ya utray ba ublay jome, daka dono jome baro, bar ka mensim jome baro, badaka bor jome baro, bad daka jingmut jome baro. Bad yalau parang marjan kumba yaladi. Ulong ti hau melayathu ikabade. Tole ikani ti menyo em. Ti kadi ke jingi kran hapdeng jong uta riu sat bat uji sukres. Ti habong riu sat ha kadi ka benta ha gine puli ha ka Bible phareng ka ong bodai uloya mo. Ine pet ha ka dekat ka ba arpusan be ka ong komno puli ka dekat ba arpusan. Pi hang ne ka ong and behold a certain lawyer. Mo bade lawyer. Ngaget pi tip mo bade lawyer dita obuja sat namanta kaan. Lani ngala banong uta ubayang hagaan banyasat namta jongno ubatip bahai kaan ngala banong mo uni lawyer hang ni batho umde uju lawyer bangi ngitip menta kitu ki lawyer ki baju phong kot yong ki baju yang hakakot kitu kan ki baju yasat kan hapok kakot ndi uta hari hang ni habong lawyer ka ba pher bha mar hagaktin ke jong ublei kidan kita ki lawyer ki bajuang habong lawyer ki de kita ki brio ki ba pentik na ba hakajing sakri blei baki day ban bu renti baki nom pen khet yang ketien ke jong blai
Amar hapok kajing syakri blay hapok ke temple. Kidan kirang ba ling do dan kilebi dan kiling do ro. Tikini baro kidan kam ban yo jeng hikai. Bat mano ba hikai yaki lah hikai da kini kiloya. Mo. Tikini kiloya ba ong hang ni kiriusat. Kini la dai ki yo I ba rong ba ling do o bakla. Lani ki I ba ulebi u bakla. Lani yo I ba kiling do ki bakla ha kata kajing syakri blay hapok ke temple. Kini kan ya kaban penbet. Kadi ka kamram jengki ban hikai, maka di ka kamram jengki ban pentik na baki ke baro dei balabu renti. Jadi mereka kata ko munong hikai ru ya ladi ngala banong, nomor uru de nong hikai, ubat ju hikai ya kiwe. Bat uni ko munong hikai. Wan hikmat jong ji suru uang e keju ka kentien ko nong hikai. Ngan le ayu bangan yo e kejing imbam jukut. Te uni wan ha o jisu ban bu ya ke jingkeli, ba kwa ban yo e kejubab na Jisu Kris. But habau bu ke jingkeli ngala banong ka de ke jingkeli ke badai ba wei pu wei ubrio ukwa ya kani ka bentip. But kata ka de ke ba kumno bangin yo ya ke jingim bam jukut. But ngala banong ha ka perthai baro ko wei ngia kwa ya kata ka jingim bam jukut. Manu tau ubrio bakwa ban im tang sipor. Baro ubrio kwa ban im Islam. Ukwa ya ke jingim bam jukut. Ukwa kan ke jingim ke bajrong. Tadi berkata balik kilet syaki doktor ban sim dawai habaki sitom. Namar balay kim kwa baniap, ki kwa banim. Naitang ibam, baling ibam ngin abam baharu. Balay namar ngi kwa bangin sngat ngin plong ngin dabdo ngin klan ngin yobor. Namar balay ngi kwa banim Islam. Jadi hang ta bakani ka jinglong hapo jo ubriu hi kala dabdon lupa ya ka bakwa ban Islam. Lani banyo eta ka jingim ka bakham jrong. Te uni ubriu badan hang ni umdi ubkran e ta ka jingim ka bakan jado hang ni bon Islam bandap sispa lani arspa asnam. Hari kajing keli kejuk u kadesh pang kata kajing em bam jukut. Ma wang hang ni tiu loang hau ma loang ngan le ayu bangan yo ya kajing em bam jukut. Pi kadang kakentian boang bangan le ayu. Kay kata bangan he. Nomor balai hakapor kajing perkat kajung ki katkum ka testament ka berim uni ubrio utip ha ya kajubab. Tadi hang ta bau Jisu em utip ya ka donut kajung u bau ni ubrio ladap dan lupa ya kajubab. Baru Jisu uang hakat bar penyo uang kumni. Uti ulai itu ulang man it ya utra iba oblay jome da ka dono jome baro bar ka man sim jome baro bar ka bor jome baro bat ka jingbut jome baro ma bat nang ta de ujuba buang bat ya law paramajan kumbai ya lade tapet sa sisin hakar khat ka baar phenriu aku apin de ka bible ke jupi hakar khat baar phenriu kong uti ulang hu la tho ayu hukum kumnu me puli biang u Jisu labu jingkeli roni ubrio u Jisu klam jubab wai kala da ka jingkeli ma kadang ko na preng jupi pijuan kum ta haki sakri ki jong blai ro pila dab dan lupa ya ka jubab handrai piwan pad hakadur jong ka jingkeli dari ta kidan ki sakri jong blai ki bastat ki bu kalahi da ka jingkeli bat PPI jubab tadi nama kata babun sien ke sudai betang namar bakwa ban pen scam ya ke ai be pila dab tip lupa hari umnut pat ya kata ban ong bakabadai tadi namar kata ngi kwa bas ki sakri ki jong blai ro ban pen scam. Jadi yang tak kidon cibun ba ki jingjah ki jingem ngala banong ba babun naki kena samla ni kilok mi kilok pa haba kiwan men selok ber ki sakri ki jongble kila dap tip lupa ki be ki kwa hari ki kwa sa jing pen scam naki sakri jongble na marbale la la pen scam ki sakri ki jongble la da baklar yo keno ya ki sakri jongble na marbala ong I pastor te na marbala hikai ite na marbala ong ita te hari yala di kwa bet ban ya sat hok la ni yala di kwa pen ibet baklam bakla tiu ni briuru udan ya kata ka donot kadonut kejung haba uwan haka dikapor hakmat jong Jisu ula deptip lupa ke jubab bat u Jisu utip ba undi ubri utip ke jubab tadi nomor kata oklam penmi naka sentur ke jong u Jisu di bastat ba upanan kam ke jing start ke jong bat haba ubu ke jing kli uang la thoi hukum kumno me pulie par undi ubri u ai ke jubab bat ke jubab ba u ai kalong be ke badai bit sebiat bat u Jisu udah yaro ru ya ke jubab ke jong ini pet haka dikapor haka kharbar pufra ko ong ni ulong ti hu melaya thu yak kabadai tu le ikani te menyo em dah Jisu udah appreciate Jisu udah ai kata ka jingiro melong kabadai meklam bakla bat uni ngaget hata ka pol asdang heng kmod haka de ka por mala belai nomor u de unong hikai ti habade kata bude no hikai utip bahai ke hukum utip bahai ke jing tho ka bla tho ki sandal ki kita bla tho de Moses ula bam lendet e ka nadu dangret bat kam dan ke ru ula ban kelet no namar la dan tang iwe idak khunru la hangno bodan koma utip bahang tar udan koma ula bam lendet e kaktin jomble do kata ngala bonong ustad bha ha bai dei ber kaktin jomble kada masin keli Jisu yu wang kumna mapuli bat uni wajib bidan
batai baru kelam lat kindiat do ukam long te ro uai bet buat ya kejubab mentar ladang akali pi ya ane slai kan rio baru pin ai jubab lo dinam malabam lendat te ya ane slai kan rio tong kan mentapat ya ane slai khatsan lak lubar dia ya ane slai kan nyo kong kom ne lak lubar do ya slai kan rio kabrep kemat ro trai tra ke jipok sni ro dong ong mi ke badai abau boleh kata kata diam lala beti benang nomor boleh la melien man kapor ya ane slai kan rio ya ane slai khatsan temamten ya ane slai kan nyo temten hari ini longgom ta mo ngamong ke testament ma hari ke testament ke barim kam tam ik santli ki jing tho jung moses lada ong uni ula bon ong bet biak kham lat kin diat do utibet do kata-kata tadi nomor kata ba uwan da kata ka donut ngini puli biang ha ka khot ka ba arusan pe ong ni hak mi ru uwe ru sa ula yeng bat ula tenju yu ukram wan ya ka ban tip ya ka jubab nomor ula tip lupa ka jubab uwan ban tenju yu jisu hatu jisu utip num tip ya ka jubab piam ka motif jong uni ka intention ka jong ni brio ka jing perkhat ka jong ni brio uni perkhat bayal dia ngatip pen ke jubab ka di kumno mo mentau kwa ban tip ru jisu utip num tip nei ke jubab wan ban tenju yu jisu jadi hang ta kanika jing temu ka jong ni brio kalong ka babak lah handai haba utenju yu jisu Christ hakani ka jaka u jisu por kham start ban yu de mar u jisu de blai tu jisu kham jubab u shukli pen ban yu kumno me puli atho ayu ka hukum baru ni habau a jubab hadin jagata aish la sokhan habau jisu ya ro yu habau ang melaang te ka badai me ya thu te ka badai to le ikani te menyem na poi khot bar khandai par ka ong kom ni u te habau dakwa ban pen kesan ya ladi mentau sei biang sa ke jinglong ka ju ka jinglong meningkong ka bau sei ka di buwan ban tenju yu blai u jisu ngap ben u jisu dan lang sekaliang ju u jisu ngala panong umpenram yu u ya ro pen ban yu habau ai ke jubab ka badai sakabar pat ule akamno khot bakar khandai hadin bladap tenju utrai ule akamno uti ba udakwa pen kesan ya ladi ula ang ha u jisu uno te ulong para marjan jonga te hani ngi ka jinglong ke jong ni ubrio uni ubrio kloi ban penret ya ladi uni ubrio kloi ban pen hapo ya ladi uni ubrio kloi ban pediang bau jisu ude ublai uni ubrio kloi ban pediang bau jisu kham start ban yu uni ubrio udakwa ban pen i ba kham start manga kham tip manga namar balai nga hikai kirang ba ling do nga hikai leng do nga hikai lebi marha kajik sakri po ka temple nga pentikna ba ki baro ki di banya gedi bala bu renti ki bala ya renti bagi ki baro kim di ban pen khain kat kom ko hukum chu moses nga kham tip ba manga tadi mar kata ha kan di jaka open kesan yala di bau doang hau jisu unu ta bolong paramat jan jonga marhang ni don artli ku hukum ka hukum ka beningkong ngine pe ha ka di ka puar ka khot ka ba ar phen yo biang sisien wang kom ni ulai thu bat ulong men it you try bo play jome da ka dono jome baro bat ka ben sim jome baro bat ka bot jome baro bat da ki jingmut jome baro bat yola paramajan kumbaya le de ladan bakli yu jisuru naki hukum baro kino kita ki hukum kilong ki bakrao u jisu ai kini ki artli ki hukum ka ju hi jisu pen scam da men iet you try bau play jome da ka download jome baro da ka men sim jome baro da ka board jome baro ba ka jingmut jome baro bat men iet you pramajan kombayali bala pen sno kini ki hukum baro hakini ki artli ki hukum ong ka tien ke jong blai ta ka ong la ban ong bau new brio ukran ya ke ei ka badai ukram kran ya ka balat udah tip ya kata ka hukum hei ba la tho na do ka testament ke barem hei bo jisu rupen scam mi kata ba uang kini ki artli ki hukum ki batmai nga a happy kata ka bai dei bat ublei ka ba ar bai dei bat no bat paramarjan ta penpet ha ka khot bar khundai uti ubrakwa an penkesan yala di ulong hau jisu uno te ubalong uparamarjan jonga pet usai tang ka hukum ka ba ar ya hukum ka baningkong klam sai sho uang gan ha ka jingmut ci perkhat ka ju la perkhat ka hum baningkong ka tanga bat ba men iet you try bo blei jome da ka men sim jome baro da ka download jome baro da ka board jome baro da ka jingmut jome baro ya ka hukum baningkong ngabat hari kelipat ya ka hukum ka ba ar unu ta paramarjan jonga upet i show jisu bau pengesan unu ta paramarjan jonga namar balai ha ka jingmut ci perkhat ju usngau ya ka ban bat ka hukum ka baningkong kata kala biang e haka jemut perkhat jugu perkhat ba ngala ko ngu yu blai bangala mani yu how men si mereka jing sisa debat nang ta de ngala bat ikani ko hukum ko beningkong ban iet yu kan mo na ne da ka download baro ban iet yu kan da ka jemut baro ban iet yu kan da kata ka iki bo udan ju bar ngala le lut te men tau trai te de nomor kata unu ta paramarjan jonga ka jingkeli ke ju kam dei ba unu paramarjan jonga ka jingkeli ju ko dan da attitude unu ta paramarjan jonga
Namar balay nga nga sakri blay bain. Kaligam ta. Namar balay baudan ha ka temple. Utip lut ke hukum ko ngipi, utip lut kaan. Udai nong hikai ya kaan. Badai namar kata ba uni ubrio, ubau yang akmat jong Jisu, dei ba uyang kum ukwa bantep. Uyang da kata ka dono dam bakwa ban penram yo Jisu Christ. Ban peni bau kam start ma u ban yo Jisu. Uwan da kata ka dono. Tadi namar kata o Jisu pat, ubayo i ya ka dono jong kibrio. Utip ya ka dono ka jong bat usung senayu. Uyarap ya uru ba uun kala ka bamot. Jadi hang tahu ai kini ke parsi, ini pet kini ke parsi bu Jisu uang kum dah, hakar kat ke balai pau, kuang, u Jisu ulah ya tu berluang, dan ubrio ubalit hiar na Jerusalem syar Jericho, baru ulah hap deng kinang tu, kiba haba kila pendeng kut yu, bat haba kila show yu, kila let no, kila i no yu kum ubayam. Tekum tak terteru Jisu ulah ai ya kini ke parsi, bat adalah apa ya kat ke balai pusan Jisu uang kum ni. Ti hakabala syai, haba un selit no ula say no artingka, bat ula ai hau traying basa, bat ula ong hau, to sumariu, bat ke eru bamen pelut tam, nga anda ngawan pai pat, ngan siu pat yeme. Nakini kilai ngut uno bememut, uba ula ong ulong upara marjan, ya uta belahap hapdeng kita kinong tu. Ti ula ong, uta ubala le isnei kenyu, ujisu namar kata ulong hu, kilet, tole mameru kumjo. Tapi ni hang ni bau ni ubrio la Abu Jisu ubu biang ke jengkeli ke bar. Manu kan ta ni kini kilangut ki blale bah. Manu kan ni kini kilangut ki blale snei uni paramarjan. Baru ni ubrio uni uriu sat. Uda ai biang sa sisin ke jubab ke badai. Bau uda ong kan uda utah kan. U blale bah. Utah kan badai uparamarjan. Tiu Jisu ruang ya kata ke kentien udah pen scam yang sa sisin ya kata ke bau ai jubab bau Jisu uang utau balik senai kan yu Jisu namar kata ulang hu kilat tole mameru kumjo Jisu dong ya kata le lang mameru kumjo tahang ni kaple biang kekhmat ke jongu mar kumba oi pin mania kecing perkat jong ni ukwa ban pen i yo Jisu ukwa ban tunju yo Jisu tip nem tip ya kata ki hukum ya kata ka banyo ai kecing bam jukut ke kata wan mentunju yo Jisu nata sakabaar sin ru persang biang ya kaban pen i ba ukham tip mau udah pen kesan ya lade ba ukham tip mau ban yu trai Jisu ai gani ka parsi bar ka pelong yu bun sangap jarno sendan mara ka khat balai pinyo basan kran Jisu ukham kran ni esho ulah sangap jarno bar hakani ka parsi ka kran chipang uta paramarjan ang mat nga paramarjan manu badi ta paramarjan jongpi ine pet hakani ka por kam tin jong play manu badi paramarjan ine phai biang sei sien ba Jisu ai ya kani ka parsi uni ukeli ya kejingkeli unu ta ulong uparamarjan jonga uni urusa ukeli yu Jisu manu ta baru Jisu wa ya ka hakador jong ka parsi ya ka jubab nga iternat bah ka rukam jubab jong Jisu babun sin Jisu juai jubab direct juai ka hoot ka bri hoot dan em ka bri em babun sin nga i ai jubab ka da ka parsi haba ki senran ki jong u ki keli jingkeli jubab bet direct ada kai ke biki keli ai biki jingtip hang tu kran ha ke parsi ada haba ki parsi lani ki lebi lani ki rang balindo lani kini ki wei pat ki baki kili yu Jisu babon sin wa ha ka dor jake jong ka parsi te hakani ke bentar ngi yo i ngine phai ke por bau Jisu ai ke ni ka parsi ngine puli ka khot balai phau u Jisu ulong ulayathu bat ulong dan wei brio bal hiar na Jerusalem sa Jericho ang bat nga na Jerusalem sa Jericho amazing na Jerusalem sa Jericho yang tahang ni ko ang bautau beri udah let hiar umdi balik kieu let kumno ulit hiar na Jerusalem sa Jericho tepin ken mau ikani ka Jerusalem kadan halor ka Jericho kadan syapo ang bangah sisin ang Jericho kadan halor apa syapo Jerusalem kadan hai dan halor takadaw ko ang balik hiar na Jerusalem sa Jericho bad kini ki art likisnong balay Jisu udah sim nuksa ba Jerusalem Badeu du shim duksa bet Jericho. Baleu Jisu shim nuksa de ki wei pat kishtong ki babun ha katu ka jaka. Baleu shim mi kata. Baleu shim ke Bethlehem. Baleu shim ken ye ki wei pat kishtong hari Jisu de shim nuksa bet tek Jerusalem bat ka baar kishnong yu Jericho. Kidan si ki wei kishnong tu ka Jordan do kadan. Lam shim ke Jericho. Kei ka daw bu Jisu shim. Kam judan ke bajaring khat ha po ka Bible. Kan mau si sin hi bakak tien jomble ke sim kertengi kimrat kadan jingmot.
Habak sim kerteng iki snong kadan jingmat mar hapo Bible kam judan ke kebajaran kan kadan bet ke jingmut bar kadan ke jingtmu tingin epet hakade kapor ke kita ke jingtmu jong kini ki artli ki snong hablong Jerusalem bat Jericho tingin epet chua hakade kapor na kitab Joshua hakalno ka bahnriu Joshua Henriu kadkhat ka ba Henriu ma kom ni kitin ke jong blai tiu Joshua ulo pen smai ki hakata kapor udong long blatem hakmat utrai Yau ta ubriu ubab penyeng bat ubatei ya kali kesnong Jericho. Dakaba undu yala ukun ningkong un sengi kanong rem jongka bat dakaba undu yala ukun khadu un penyeng ya ki khadap jongka. Ti hang ni ngi iu sakri jong blai u Joshua ula timno ya kali ke Jericho. Ma. Bat kali ke Jericho kali ke ai. Sai sisien bangi puli kali ke khat Bible kong hang ni ba u Joshua ula pen smai ki hakata kapor Bat udah ongru yaki balong belatim hakmat jong utrai. Kram sim kerteng jong ru wang hakmat jong utrai long belatim yau tau brio uba penyang bat ubatei biang ya kan kesnong Jericho. Bat hang ni kata kajing pen smai kam di kata kebaang God promise. Pichele am kata? Lah pilih ike lan piatu ike am God promise ngam di re manga. Ichile kata kam di kata God promise. Si sin hi hapo ke Bible kam tam ke testament badam ki dabat bha ya kan kentien pen smai. Basisian balapan semai ki pendap bet. Lada kila kular yino ru balapan semai ki pendap. Kata ki dapat bah kamdi ku pertai menta ka bak insting bah ya kan balapan semai bak ki dapat ya kata ba on God promise. Kamdi kata ka God promise. Pindapet ha wat ha ka ngala bonong ha ka jing sakri jong ki kam sarkar lani wat ki sipai ru. Shwa bikin pendrung ki sika kam sipai ki dadan kata ka jing semai. Kum kita kispai, wat ki pulit do. Ladap training yaki, bat ban pendrung yaki no hakata kakam bikin lo kum ki pulit. Kita ai kata kajik semai, mde beki promise, kum bikin jong God promise, sediki ai kata kajik semai ke jongki. Kalau kum juru wat ki syakri ke jong play, haba kapor ke jongki bik lade ban penkentang no kum ki pastor, dan kum syakri jong lapen semai ki hakmat jong utrai. Bakim bet ban penken yaki kita ki kendon ki belabu renti dah kata kajik syakri. Te kalau kum juru hakani ke jaka lapen semai. Ni u Joshua udah pen semai kipat ba ambet mano ban sna biang kini ke snong Jericho lani bantai biang sa sisien ya kini ke snong Jericho namar kini ke snong Jericho la penjat ya ka dakabor ba ka jong ublai da kita ken kini ki kon Israel ma ba kila ayat ken pelon ya kata kan ro Jericho ha ka singi bah nyoh ba ki anyo sien ha ba khadu ha ba ki kirisa ka ba ki kita kiturai ki blapot ba kila apot ba kita kipat ba kila risalang te ha kata ka por ka dan ka jing tua jong kini ka ken ro Jericho Barka Jericho kadai ke kindiat ngan batai epi ke history. Ba hau blei haba ukular yo Abraham. Uang yo Abraham ba yo sembai jong me bikin yo ai kani kari kanan. Kari ke batu te kadot bakangam. Tekum ta ki kon Israel kadang ya ki por ki poi ban poi sa no syari Egypt. Ba de hang te hari Egypt hakapor bawan ke nam sniu hakapor jong Jacob, hakapor jong Joseph. Tadi hang ta bikla poi sa no syati ke jaka. Mo tigla sa hak te ke jaka. But kila syong hapori Egypt Bakum kimerau kisah apa rapor Egypt. Ublei kular ki ikon Israel. Bawang ya kata bala kular hau kpa jong u Abraham. Ba on ai biang lingba o Moses. Ba an yalam ki syate syapo kari ke batut dadut ke ngap. Barkani kari kanan haba ublei kular kam dei kari ke bered. Kadai kari ke bahe ba. Ma kidan sibun ba kisnong hapo jong kani kari. Mdei tangkawai dan sibun ba. Komentar ada ong kum kesnong maulai, kesnong maulai kadan cibun ba kidong, kam dan takawai, kum kedong temai, kam dan takawi kadong, kadan cibun ba kini kisnong, kibadan hapo nong temai. Te kalong kum juru hakatu kapor habong ri kanan, kam de bitang kawai kari. Kidan cibun ba kiri hapo kari kanan. Ngiro coy? Kan utili kiri kidan, cibun ba kiri hapo kari kanan. Barkadi ka heba kata kajaka. Tadi hangta begini ki kon Israel Moses suklam yu asyo banyalam, de Joshua o bayalam o bapenpoi yakini gikon Israel hang thi hapo kaniga ri kanan. Teka kadan ka way kasnong pat hangta kasnong Jericho. Na kisnong baro badan hangta, kadi kasnong Jericho kabakhamlong advance. Kabakhamlong hakabor ka kamklan. Namar bali hapo Jericho kidan ken kita ki ramha ngala banong, kidan kita ki riu ratba Nang tade kidi kibrio bangala banong kila kamlong advance hakaban sna ikitiar banyale etma
Among bakila don ka tiar kum kisuloi ke badan menta hari ki tiar le athma ha to ko por ki khamlong advance maki bani ki wei ki snong badan nang to ha ka technology bansna ye ki yeng bansna ki kenro bansna ki pipelines lani bansna kita ki nala bojuang ki waste system kila kham start maki bani kini ki wei Bat nang ta de haka tactics ban yele thmaru ki kham tibet kini kisnong ki briu ki basong hane Jericho lada khan haka ksiar ka ruparu ka khambun ka khamruspa ban kini ki wei kisnong ki badan hapo rikanan ka snong Jericho ka long kumta ka dei ka snong ka ba ngala banong ka babet ka babiang ka biang lut na dong sedong ngala banong hai bayu I ya ka jingkerku kumba ong ka batut da ka dut berkangap ka long chisha kumta ka snong Jericho barka kenro ojong ki ka he hadu kata Kamdi ka kenro kung bigisna mangi. Marhang tei halor ka kenro ang ba artili ki kaliru kila baniat. Mo, artili ki kali kila baniat da basuk. Marhang tei halor ki juyang kita gisipay. Mahabawan kinang syun ki jusiat ki knam nang tinalor sethi sepo. Kili ha kata karkon. Ti kitibet bah. Ti ka snong Jericho kamdi ka snong ka bamlumala. Hari la sa penjot no ha kini ki syakri ki jong blay ha ka jingyalam jong u Joshua u blay bera ka bor jong u penpras dan pom meta kendro bar kini ki rung be kili ban job no ya kan ka snong Jericho bar u Joshua uang kini kentien ba mentang ila job be kini balada mono bantei biang ka ni ka snong Jericho long bla tim mi tau brio kadang ka jingten smai na u Joshua tengala badang ba ka snong Jericho kadi ka snong ka badan jingkerku hari kamdei pat banau blay kadang ken ka jing seiso hari kamdei na u blay Kadang ken katiar kabanyale itma hari kabamde no blay. Kadang ke jing yada ngala bonang kabamde no blay. Kadang ke jing start kabamde no blay. Ngala bonang kadang ke jing kerku kabamde no blay. Yero itoy. Kadang dut kabiang dut kisnong Jericho. Tingin pe ha kadai kapor na ka gospel jong Matias lan ka basan. Gospel jong Matias lan basan ka khot ka balai pesan. Pe kong nuk tin ke jong blay. Kong lemni ha ka khendo na bakalong ke jing yu kejat jong u lemni ha ka Jerusalem na baka long kanong ba usiem bakraw. Te hangni lai I baga ujisu hiwang baga Jerusalem kadai kanong ba jong siem bakraw. To ang barga manta ang ka Jerusalem kadai kanong ba jong siem bakraw. Manu badi to siem bakraw. Siem bakraw de Jesu Christ berbadai. De Jesu. Haba Jesu uang hangni ina pai de biang sai sisien uang na ba lem di haka Jerusalem na baka long kanong ba usim bakraw. Utau sim bakraw di mano Deu Jesus Christ. Te Jerusalem ningkong du kadi kanoi kanong ba jong sim bakraw. Jerusalem kadi kanong ba jong Jesus Christ. Tingin pet chuchu sa kaway kada khot Bible ngani sa katu kadi arlay teling ini pet ba kadi ka Jerusalem kadi kay. Ngini phai di kapor ngini pet naga jingrai sam chispa lai pusan kada khot ka bar huwe. Long balakar khu yutrai naga seyon. Ubasyong ha Jerusalem to yoro itrai. Manu basyong ha Jerusalem? Usyong utrai. Tong ban nga ni kapor, usyong utrai. Hai usyong ha Jerusalem. Biang. Te kabaning kong kadi kay. Kadi kanong ba jong no? Jong sim bakraw. Nang ta de kabaar ko ang kay usyong hai. Utrai usyong ha Jerusalem. Tingin ipit sa kabalay pat. Ka Jerusalem kadi kay ginipit ha kadi kapor na Sam sispa arpusan kadakhat kabar. Kumba kilum kibaro saudang nya ka Jerusalem. Kumta utrai ulong saudang ya kibrio nadu menta hadu bamjukut. Tiak ni la ila penisrim. Mo ya kata ka jingkiar tawiar ka jang utrai. Kumba kilum kidan pelan-pelan kikiar saudang ya ka Jerusalem. Kumta ru utrai ulong baro saudang ya ubrio nadu menta hadu bamjukut. Ti hang di lai iba ha Jerusalem kadan ke protection. Ha Jerusalem kadan kata ka jingyada. Ha Jerusalem kadan kain kata ka sangti ke jau blay kabayada. Tadi nomor kata hang ni ngiu I ba ya ka Jerusalem. Ba ningkong kadai ka nong ba ka jong trai, nong ba jong sim bakraw. Nang ta de ko ang bru kadai ka jaka syong jong no, jong utrai syong Jerusalem. Bat mentaro lai iba kadai ka jingyada jong no kadai ka jong utrai. Bahang ta kadan kata ka protection. Nginipit sa gaway per kadukhat Bible, Sam sispa arupra kadukhat kabasan. Sam sispa arupra kadukhat kabasan. Kaong gumne. Utrai unkur khu yume nakaseyon, bat men yo I ya ka jingbha ka Jerusalem, baro kisngi karta jongme. Pihak ni kaong ba kadan ka jingbha jong ka Jerusalem, ka bakaran chipang ka jingkur khu, ka blessings.
Mo, te ha Jerusalem kadon ke jingkerku, ha Jerusalem kadon ke jingyada, ha Jerusalem kadi ke nongba ke jong utrai, ha Jerusalem usong utrai hangta, te mentang an bu ke jingkeli yapi, ha baong kini ke Jerusalem, ha bangi yui kini ke khot Bible, ha tu kata ke kran ke Jerusalem ke beran sisa manta hangte, ha tu ublei usong hangte ha Jerusalem manta, ya, ha tu ngi ke jingyada ke jong utrai ke Jerusalem, nara utrai yada sisa ke modu wei bom rom di bensit ha po Israel. Ubam rang dan hang tele ke thmas da manda te kani ke Jerusalem ke bakaran hang ni kat kum kini dekat Bible kam dei ke Jerusalem kata ke Jerusalem ba ngi mudur ba ke Jerusalem ke bakan jado ke bengi ui hapo kamap kam dei kata ada bakaran cepang ke Jerusalem ke kran cepang ke presence ke jong utrai namar ha Jerusalem ke dan ke temple hey baki kon Israel ki juan bermani utrai ha kata ke jaka ke badan ke temple ki bajuan ai kata ke jingkinya ke jongki ha kata ke temple te dei namar kata ke Jerusalem ke dei ke Jerusalem ke Jerusalem ke kran cepang ke presence ke jong utrai Jericho ke kran ke Jericho ke kran ya ke perthai ke hawat ke dan jingkerku hari ke ke belatin hawat hang teh po perthai ke dan ke jing soba ke dan ke jing kiman ke dan ke jing enjoy ke dan dot kita ki kumbadan hapo Jericho handai pa ke dan kata ke Jerusalem hai badan ke presence ke jong utrai ngine phai biang no sakani ke Parsi ngine pet hakani ke por hakani ke Parsi ngine pet hakani ke Parsi na gospel jong Lukas biang hakala nako basi phau hakada khat ka ba arpsan darter ngine pet biang ngine puli hakada khat ka ba lai phau biang sa sisen khat ba lai phau kong Jisu ula yathu barulong dan way briu bali hier na Jerusalem sa Jericho uni hier na Jerusalem sa Jericho uni briu di ta briu kan uni para marjan maru bari to para marjan uni briu bami no ada ka presence ke jong utrai bali hier no sa Jericho habadan jingtem tadi hangta bakani kakran sapang jong ubanget mdei sapang ubanget namar hang ni mono badi to pramarjan hang ni ude uni ubriu hi mar uni udang perkhat udang unu ta pramarjan udang perkhat giwe tara bukali utrai unu di pramarjan Jisu ukran ni ka Parsi ban peni bau de mau ta pramarjan de mau belamong de mau belamansau namar hakani ka Parsi Jisu udah peni ya kata pai udang bau tau briu udah mino Bauda lit hier na Jerusalem sa Jericho barulah hap hapdeng kinong tu. Bat haba la penlang penlengkot yu, bat haba kila show yu, kila lit no, kida i no yu kum ubayap. Dehang ta bau ni ubri umi na ka presence ke jong utrai. Hey badan ke presence ke jong utrai Jisu. Hey badan ke jingki jong mensim. Hey badan hari udang syang hapo Jerusalem. Hari pet ti sa Jericho ibang bah iternat bah. Baru ni beri haba umi nang ni na po Jerusalem. Uperkhat ba andala poi si Jericho baka jingem jugo kan suk ba. Andala poi si Jericho uperkhat ba ki baro kin biang lot dah ka jingem ke ju. Upet je ke Jericho itnat ba menta upet je ke Jerusalem lainnya. Menshua kat ba udang dan hapo Jericho upet je ke Jerusalem itnat ba. Ani hang ti don jing suk, hang ti don jing kimen, don jing penkhia, don ke bor ke jong utrai. Hang ti dapat apo Jerusalem ani don ke presence ke jong utrai. Ki bri ki shurwai, ki shmani, ki shiro itra. Ani jing itnat kat no ka jing le kemen ke jong ki, ke jing syakri ke jong ki yo blai. Itnat ba dapat nak kin apo Jericho ya ke Jerusalem. Tarau ki kelaka bamut. Ladan ha Jerusalem. Ladan ha presence jong utrai. La syakri utrai, la ayat ken, la wan jeseng, wala puli Bible, la sedang ban yo ken ke jing ai jong mensim bukut. O la sedang ban selok iki parlok. Hayeng la sedang ban i jing long riblei. La syasi, la syak pendom ru hayeng. Akhok pi la lebet. La sedang ban penilang ngala banong. Ya kata ka jing long riblei ke jong pi hayeng. Hari kadang ya ki puar pa kadang ya ki ski ibang pergai Jericho. Pet yang sis ki pertai dah itnat. Pet iki parlok ki ba em ba ka pertai itnat. Kini ki compromise berkaktian biang bet yala di pedang kumno kan ngaruk ngakwa alang de le par menut nomor belayu ajeng hikai hari haba pet kili kiwi pan itnat uni ju ubri hi bale jeseng uni ju ubri hi ba em berpertai mjaye ha pipet kili ki brio ki ba syakri yu blai ki em jing em arsap double mo Dr. Jekyll and Mr. Hyde hai kan hayeng mani kilang da kawi kadur dapat sabar jangan yang mani pai kelang da kawi kadur hayeng mani te angel rujak kendong napoi sabar de ani tipsu idiki Henry pipa dia dia pidan hang ni Jerusalem pipet je ki itanat bi jingem ni sia ki syakri blai hang ni sabar ban ki em kat baman mi i kono kono ka jingjia ka basniu ki dapat itanat ba pet ki jingem jong Jericho ka pelong i piru pi ngaru ngan i hiar lang se Jericho
Pimi na ka presence ke jong utrai, bat pisko kumba kabyang ladang alek kum taro. Bat uni ubriu uperkat kabyang. Uni paramarjan uperkat kabyang. Ngaladon hapo ka Jerusalem, ngadon na presence jong utrai, kadon ke jing eda, kadon jing kerku, ulah songia ay kata nama lalong man kasngi. Man kapor. Tadi nambar kata ki kebelalong man kapor kalalong no rutin. Habak lalong ke rutin kapelong ibing niya no. Tarapit bahaya lah dia, cek bahaya lah dia. Hakapor pimani ningkong yutrai, pidara bahaya kiti jupi, menjudan kampan ong mano ka kiti jupi kelak kener. Menjudan ban ong mano baniam, hakapor pila ayam hi, hakapor pi worship yutrai. Menjudan ban ong mano ipiru bandwai, kaman sim jupi pila akwa bandwai, menta pate hap siapen bor bande iki kiru ha Jerusalem. Haka presence yang trai. Teng lah that ban yang ru na jaka syong ban mani yutrai. Teng lah that ru ban pulik tin jong blai. Teng lah songya brang de jeseng ta sulit kelit na marblai ong ta sulit kelit na. Along kum ta de. Kam de isu da kata ke iki badi na du ko donot ha ko por ko bas dak ningkong. Ba ban iet yutrai jom da ka donot baro. Da ka ban sim jom baro. Da ka bor jom baro. Da ka jingmut jom baro. Ningkong nilong kum ta de. Hari la syong por Jerusalem. Ila long tik kum bolong ni ubril. Utip hai kata. Hari ulah syong Jerusalem, ulah sedang ban ibang ke Jericho par uniru. Uniru sa la ibang ke Jericho. Ban ngiru ngala pon ngiru ibang ke Jericho. Ngi sedang ban patno, nak kata presence ke jong trai. Bar kalong ke bating, bar ke bama bahaya ngi, la da gimi no nak presence la ne ke jingdon dekat ke jong trai. Bar ke ikabaja hang ni pet ke dekat ke balai pau ko ong ni. Sesisien. Jisu la itu bolong dan way brio la lihiar na Jerusalem se Jericho, baru la ha pa pedeng kinong to. Udang mi 4 poiru sa Jericho. Lawan na kaya, kinong to. Yang andes na nong basipaw, nakat basipaw. Nong to, day usaitan. Mensimbaman. Kiksoit. Kinong to, kinong syukur. Kiksoit kan, kini kidai kita, kinong to. Bat kini ki apet ka jing im jopi. Kat ba pidang dan haka presence jong blay kem la ban kata ai pi. Haka klep bat ba pishim ya karai pi ngandet no asite sapo Jericho. Wang alayo ya pi. Day hang ta kan kile akum do kini kinong tu kile am no tin ke jong play ki ba la pen ling khut yu bat kila show yu kila let no ki de i no yu kum bayap habang bayap hang ni ka bamut sisa kum bayap ka bamut phem la so ban yarap buat dia la diro jadi enta pini i be ki brio ki bla mi na ka presence ke jong utrai kini ki brio ki bla jusyong ha ka jong kar ke jong ta ha ki mi no la long ka ba ki bikin wan phai biang so utrai kila long kum ki bayap hoi ka do ka biang ka ben sim jong ki kila long kum tek kum ki bayap Bat pinis neng iki, pinis lok iki ro am, kim tere syuman pedang, lar ben ka donot. Ka don bi kecing leran, bar menut chung non phai biang, asul leran ben wan biang sutrai. Amar kau kejur plat kecing pendrem, sa pending khoi. U Adam rulang kum ta, u enjoy ka presence ke jong play, u don hakade ka kper, u ya keren bat utrai, utrai u ai u ya ka bor, bakum du ban ai kerteng kimrat, bor uni Adam sedang ban ai kerteng kimrat. U enjoy ba ka presence ke jong utrai. Bar haka klep mat haba ubam ya uso kaktien ke jong blek ong ulo yo I ya la di ba de kalok ba kilong balen khoj ui I ya ka em ya ka ne ka brio ui I la di bilong balen khoj tadi nomor kata haka ta kapuar haba uble ku li yo shana medan wang la septing man pen I la di nga septing namar nga ngaling khoj uang baling di baling khoj bar ka I kata ka jing le khoj bitep ke jing le khoj ke de kata kan ba ai ba ka buram ke jong tra la sa pen kendria no iroi ka presence ke jong blay kala kadriano te din berkata ulong ding khoj de yang ta ba kwa pon oi pi ha klep mat bangi mi no nang presence ke jong blay ngi long ki brio ki baling khoj ba chi sien bing long ki brio ki baling khoj ka attack si ke banuan kan wan lot ka jing pencoy yu kan muan kan wan lot ka jing ele ka bakom no wan muan kan wan lot ubam man unam pelat je pi mar ngi long ki brio ki baling khoj ya ro itwai te din berkata ngim de ban mi na ka presence ke jong trai ha ka klep mat be pi mi na presence jong trai haka taka pori pila long kibri balik koi but pila long easy target jong saitan bade hang ta ba ki bobon kibrio kilong gidan ni ke jinglong ba ke jinglong jo ki perkhat ba nganda bu siliang kejat choble ro kabiang sha usaitan ro kabiang ni siliang kejat sa kaparthai siliang kejat choble kam ni lai iso ba ka jing sakri blai badale kam ta kalong men ki wan siing mani ki amani ki ro ki rwai ki sakri ki ai ki jing ai sa kam ujung trai lawan padwai sakmat ki wan bi hi ban padwai talami na ka jaga jing sikri lalong biang ka jing im perthai ki perkhat ka biang bi ban le kam ta ka jing im jong Jericho ngin long ling khoj bat nang ta de ngala banong i pi gin poi bisa ka jing phai dien bar kata ka jing phai dien kala long ka ba e yangi bangin wan phai biang sa utrai kamong bu utrai umla haringi dala di tamang lalong ki ban khoj ba long ki bayap o ni ubri umla su dala di ban ki kala e ta
Dan kam mano-mano ta banyarap. Adan kam mano-mano ban penki yu. Adan kam mano-mano ban sumar yu. Tadi berkata dan mano-mano berang yo ban sumar biang ken. Dan mano-mano berang selok pi biang ken. Yo dan cuban. Kadang-kadang kini kijingjia kini kiski bang ayas ngo. Uwe ni ki student jonga. Ba mencha kapor bang hikai school. Ngalaju selok bahai u, ngalaju duai bahai u. Ulaju wandro si jeseng, bar ulaju syong si jeseng samlah bat pi kum nir. But hakatu kasi nga yas ngo ko kubar ba uyap haka accident. Bar kum ta ngakali ni kita ki para student, kita ki kena kelas ngakali ka ke baja. Ki batai ba udang mi nak skuti ban letit kiat. Bar kum ta kat ba udang letit kiat. Tham accident ba uyap sna najo. Umi na Jerusalem, baru pej ke Jericho internet bah. Bar kum ta ba umi accident yap sna. Dan cuk mano-mano banyarap, ulalong kum bayap bat uyap sna. Tadi kita pi kum ki kon samla ke badan hange. Syong bet hapo Jerusalem. Yara jai. What jumi na Jerusalem. Na ka presence ke jong utrai. Ang not bat terang. U David urak kwa boong bandan haka ying ke jong utrai. U kwa bandan ha Jerusalem. Namar balai hang ta ke presence ke jong utrai. Udak kwa ke tak senduk jutang. Bah beladan haka ying jong abad edam u doang. Ngakwa ban wan ra no se banga kadon. Mar utip ha badan ke senduk jutang ke badan ke presence jong balai. Wang hang ta udan utrai. Moses wang kan. Wang lada ke presence jong me kamlet. Ngamlet. Uang ngaburam ye ke presence jong me hadu kata-kata. U Joshua uang ba ke presence jong me ke kham kordor te. Ban kiki bara. Eroi dai. Kini ki syakri jong blei bakrau. Yang ka jington ringkat ke jong me. Ka presence ke jong tra. Bekim jutre ban mi kram ke presence jong tra. Mar kitab. Haka kram mat bikimi na Jerusalem bikile che Jericho. Kitab hang takadan ke jingyap. Eroi dai. Wat i ya ka perthai. Ka tien jong blei ladap kram chai kata kong ke meno-meno ki ba i je ka perthai ke jing i ke jong blei kam syong sa asu haki. Barka deru ka jing shun ya oblei. U Jacob ro thoi kata sithi ka bani kong ji anes lang ba aro ka thoi kata. Tadi mar kata bangi iet ya ka perthai ngimi no na ka presence ke jong utrai. Bar ndei tang bagi lali e ka kam. Tang ka jemut perkhat du. Hakapor bangi la perkhat bangi la istang ban ibang e ka Jericho. Ban ni ka Jerusalem. Ngila sedang ban ngia e ka presence ke jong utrai. Ngila sedang ban ngia ka ni. Kombe ki kon Israel klang ngia e ka mana? Yang ngila ngia. Dai mana dalam ba mana. Sma mana yang. Asma si sma mana. Asu bam si bam mana. Sola asu. Lakwa no dakawai ke jing bam. Kapoi kapor jong ke jingya. Haka jing ki. Hakapor bagi pat yo bami ai ki dwai. Ablai ai ba bagi beli penhap mana. Mas penhap mana kita kemane. Man kasngi bam si bam mana jan sapos nam. Langya. Lakados nam bila syakri blai. Man kasi ublay, man kasi balang, man kasi saja. Tap la kikti, oh yaro ya utra, penki la kisingka, oh yaro itu, oh penki la kitirpeng, yaro itu ay. The right yang katu kajing right next, dong penki yang tap yang kikti, should tap nak kumni hasin. Pendai should rata. Okay. Dong ra kikti ro, po dang tong ta oh ra, la kikti, mentap pada ra la kikti. Aslang long kum tu. Mencua ta buram bahai ke presence ke jong utra ani habawan jeseng ngatip utra udan ke jaka ngida tip kumno ban riam ngida tip kumno ban keren ngida tip kin kumno ban yat badiang ngida don bah kata akor buram beras sedang ningkong habai i ki syakri jong blairu ningkong kina bah ya yero itrai mata di syakri jong blairu baru balai la ibang mar ki Jericho gile kam ta de kaja ka akor ka buram ja ru kata karkam keren. Ja lut kita ki barong ngalapan ang kata ka disiplin ha ka jingem. Dan leki beri syakri jong blair ki kor ai wan nepi. Kila kanan. Mar ke Jericho kali akam ta te. Ke Jericho kali kisno ka bakla makor kem jubura mi ki bahe. Tadi mar kata ai wan nepi. Tadi mar kata aku aban ke Jericho ka itanat lah. Pinapet ke kom im jong Jericho. Takna upol dak keren bahe kata ubahok dan bentayu bamhok ubanget dan bentayu bamnget je. Kar kom im ke jongi kom no ani thu ka jingya pher ha pedang banget berbangget. Mar bentam itu syo. Pin pe banget berbangget ka cu i long. Ka cu jing long. Ka ju ir kom kren. Ka ju ir kom kaya rem yeng. Kar kom long kom le iki baro ka ju sudah ite ka pher de. Hare ganget pi pinum long kom ta. Yero itu ai. Pi pin long kita ki brio bosong hai ha Jerusalem. Ai be ki brio ke ni i ka presence ke jong tra ke jing mujuki. Ani tu ipi kita ka testimony ke baja shisha house nam ar hajar khat sao. Bangadang sidak mi nak kamera jong jing duai hata kapor bang ye duai shipor lok bat hata kapor kelas dang de ki por kendai beji kena sitengi kenta kan bang dang ye duai
Berhata kamera por bengi dua ya, ngasutu ke dan ke presence jong trai, ke dap kata ke kamera ke buram ke jong trai, ke bengi dangi dua. Di jingsang ya bun bah, udan uwe ni perlok jonga, ki bedan lah kata ke jaka, uta ulas dang banja, berhata kasih kelamuan banduai. Tengah keli, kelam jan. But kagat bang arang mi no na kata ke jaka bengi dua, ngai kendo you hapo surap. Masin kendo, masin kiran you usuk you ben. Kum tu, kemdei por telang, por you usuk you ben, ngabat you ngabalik kemne. You ben kum ta. Tingong beli jai me, mar sipolok ni kiran me be ngong jai me, dia kum tahu orang pat ngam tip me, ana tang sipit je me lak tiang na orang dah. Ngah tu kapor ngalas tu, lastro uban long ban pit je dia don you kenya ngah bakin tiang dur ksut je na. Ada ngate perkata di kaburam ke jong trai. Iro jai, akan bah kapor bangadang duai, hapok ka kamera jong haru haying. Mas ndap duai, mas senbi napok kamera. Para jong haru mas yi ngah syuk you ben. Beli kiu kam dah, kam dei bat tiang je ngah. Namdan scary face. Tengah pe dia para jangan lak kiu, tau pelok jangan kiu ngaling om balai. Datang asutu om diri ke presence ke jang utrai ke badan ringkat mana. Yaro ijoy. Yaro ijoy. Berkata ke presence ke jang utrai ke badan hapu aja. Kapelong by kibrio, ki bamju respect, ki respect. Kibrio ki bamcunang ban keren, ki nang ban keren. Ngalak ban ong kibrio ki ba ngalak ban ong kibrio ki bamju set nyau ningkong. Hadian jong kata kisang ban set nyau. Namar jong ke presence ke jang utrai. Ngamle namar bangan iyo kita ki baro ngakwa ke presence ke jang trai namar balai ngakwa bandan ringkat badu. Iro ijoi. Tara pipuli kitab Jonah lenong beningkong. But Genesis lenong ke basau. Ha kitab Jonah kada ong kum ni. Ba Jonah udami no na ke presence ke jang trai. Biang modo bami Jonah ubami no na presence jang trai. Tinggi puli ke ni da kitab Jonah hak lenong beningkong ha kada khot ke ba lai ke ong kum ni. Mo Henry Jonah ulai yeng, bad pet no na Tarshish, ban pet se Tarshish, nakhmat utrai. Nakhmat Jonah, nakhmat utrai. Peh ni. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Piam? Jonah upat hi. Naka presence ke jong utrai. Nang tara pinda puli Genesis no basao so puli no pi. Ukan ru laong ba umi no naka presence ke jong utrai. Omdei bu utrai ube mauhi pet hi naga presence ke jong utrai. Barkai ke bajai baro angon. In pe ka kies jong Jonah ukor det hadin jong kata. Kawan ke eryong ru ngalak bonong pe ke dekat ke basau ko ongkum ni. Dekat basau. Hari utrau lapan mi do e kale er ke bajur sya ke duriau. Baladan ke eryong ke bakrau ha kata ke duriau. Matkum ta kalieng kala imatkum ke ban sapat. Tihang ni lai kawan ke eryong. Habang imi na presence ke jong utrai kawan ke eryong. But nang ta de kadan ru ngalak bonong ke jingki haka jingem. Kadang ke jingele haka jingem. Kidan kinong tu ki baap ki ban peniap ya pi. Wan ong ba pendapoi si Jericho barok kini dei perlok lut. BFF, best friend forever. Judan dokum kata BFF haka pertai. Iro itoy. Hapo pertai kidan tang ta BFF, be wafa sudah. Buat ki basyat kelas sudah. Ha Jericho kilok ta ki bakwan mentoy sudah ina dia. Kin pen i jing ye je pi Henry kin kijet i na pi. Kin long kum ta. Kin ai ye pi ba pin yo ai. Ba kin yo ai kala ya di. Ka parthai ka long kum ta, ka Jericho ka long kum ta. Tara war pe ki Jericho. Ko pra banget. Wan pe ki Jericho. Mar ka Jericho da pe i bang ma. Da pi pe tang ne ka khamat bakan jadok ka internet ha. Da pinang ban pli da khamat ka bakan jaman sim. Ka de ka snong ka basyat cukor, ka snong ka basyat kala, ka snong ka bariam ye pi, bar ka ban penjot ye pi. Tara syong baik hajar salam. Iman, mar hajar salam kadang ke jingyada ke jong utrai. Hajar salam kadang ke jingkir khu ke jong utrai. Hajar salam kadang ke nongba jong siem bakrau. Sin syar tadi namar kata ngam dan kam ban lei. Masu syong be ke presence ke jong la tip ke iban le nam ta jong. Iman. Ya ro itrai. Karong wot na pedeng jong pi haban kuslai. Nam ta ka yeng ka sem ke jong pi. Nei kuslai mei pa na. Di kamera jong mei pa. Ban pentit jan ye pi. Man pelit school lepi, kalau orang pedang cepi orang kuslai bahap ansel boy school. Nan kam, nampak boleh, lale imi pade kata. Yam, kalau kumcur habangi syong hakahima ke jong blay, habangi syong hang dia po Jerusalem. Mereka deka nongba jong siem bakra habangi syong hang dia, utip kan ye ke iki bengi gidan kam ke jem ke jengi. Pisupet cukpa ngaladam kam kata-kata, ukpa bahap dia ngalai ke jem kam jong pi. Pidan hang nongba jong siem bakra, syugu om bikpa ngadan kam kata-kata, ukpa latip iki wanai. Ya roh ijai. Tadi nomor kata la pipet ya ke Jericho pinjat. La pipet ya ke Jericho pinyap. La pisu tmuru tang ban ong nga ibang ke Jericho
ban ni ke Jerusalem hang tau nong tu la da biok lupa ya pi bat un riam ya pi bat un perngat ya pi bat nang ta un penlengkut bat un penyap ya pi abang itanat ke Jericho am ngilengkut dan abang itanat ke partai ngilong ke belengkut abang gimi da ke presence jutra ngilong ke belengkut tadi nomor kata dang la auto beriu belengkut ya bekerja do ban itu beriu belengkut bekerja mensen ya ban ang babon ba ki beriu ki lengkut ha ke bekerja mensen kadang kan kerjaan yang bekerja do hari ki lengkut bekerja mensen kelamtep nomor balai kimi no na ke presence ke jutra ya ro itu ai jadi entah ke jing em ke jong pija kal baja long kat balong wat mi no kumbu jona umi na presence jutra kawan ka eryong kumbu ukan umi no na presence ke jong tra kapateng ju ka dadu no sendan berkalong ke bashir khay bah kapateng ke ju kadang ke jing ijli bah hadu kata-kata ke beki kile tadi nomor kata nomor bumi na presence ke jong tra ba phinomi i ba weru ubrio uyap na ka basuk ba kimi na presence ke jong tra ra wanomi dalileriam ongan syong ha Jerusalem ha ka presence ke jong tra nganomi na kani ke jaka makani ke jaka bengi yo bandri tengan iman